NLB banka već 7. godinu za redom organizuje NLB Organik, konkurs za organske proizvođače. Da biste pripremili projekat za učešće na ovom konkursu, nije potrebno da angažujete stručnjake. Dovoljno je da popunite formu koju možete naći na našem web sajtu. U pretraživač ukucajte NLB Organik SC i otvorit ćete stranicu na kojoj se nalaze informacije o konkursu, kao i obrazac koji smo pripremili kako bismo vam pomogli da svoju ideju što lakše pretočite u projekat prihvatljiv za učešće na konkursu. Obrazac sačuvajte u svom računaru tako što ćete kliknuti na link, a zatim na prozor koji će vam se otvoriti u donjem levom uglu ekrana. Sačuvajte dokument. Unesite sve podatke u za to predviđena polja. Ime i prezime podnosioca projekta, adresu, kontakt telefone, ukupnu površinu zemljišta koju gazdinstvo poseduje i posebno površinu na kojoj se bavite organskom proizvodnjom. Projekat podnosi nosilac gazdinstva, pa se njegovi podaci i unose u obrazac. Unesite broj članova domaćinstva, posebno onih koji učestvuju u proizvodnji organskih proizvoda. U sledeće polje unesite naziv projekta u formi naslova koji ukazuje na sadržaj vašeg projekta. Na primer, razvoj proizvodnje organske maline ili uvođenje prerade organskih proizvoda, proizvodnje mesa organskih gajenih životinja i sl. U polju Cilj projekta navedite šta želite da postignete projektom kojim konkurišete, odnosno na koji način će njegova realizacija doprineti vašem gazdinstvu. Na primer, povećanje obima proizvodnje, uvođenje novih sorti i sl. U polje Opis aktivnosti potrebno je da upišete sve što je potrebno da uradite da biste realizovali svoj projekat. Navedite mašine ili izgradnju objekta, bilo šta što predstavlja aktivnost na realizaciji vašeg projekta. Polje Neophodni uslovi za realizaciju predstavlja mesto gde ćete precizirati sve stavke koje ste predvideli projektom. Na primjer, ako ste planirali izgradnju nekog objekta, ovde navedite o kakvom se objektu radi, šta vam je od materijala potrebno, konkretni radovi i sl. Sledi predstavljanje finansijskog aspekta projekta. Ovde navodite pojedinačne cene svake stavke koju ste planirali i ukupnu vrednost planiranog projekta. Na primjeru izgradnje objekta ovde navodite cenu za materijal koji ste naveli, trošak dnevnice za predviđeni broj radnika i tome slično. Važno je da sve cene navedete što preciznije. U polje Očekivani rezultati upišite svoje očekivanja od ovog projekta. Na primer, povećanje prinosa za 2 tone, povećanje prihoda gazdinstva za 100.000 dinara i sl.
sledeće polje unesite vreme potrebno za realizaciju projekta. Poželjno je da predvidite da projekat u celini ili najvećim delom završite do kraja oktobra. Time ste završili pripremu projekta. Uz ovaj dokument dostavljate rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, kopiju dokaza o sertifikaciji proizvoda ili o konverziji ili ugovor sa organizatorom proizvodnje, mailom na organic@nlbrs ili poštom na adresu NLB banka Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165V, 11.000 Beograd. Čekamo vaše projekte.